Upitan, kako si stekao sve ovo znanje? Šurejh je odgovorio, družio sam se sa učenim, od njih uzimao i davao im. Ovo je priča o Šurejhu el-Kadiju. Vladar pravovjernih, Omer ibn el-Hattab radijallahu anhu, jednom je prilikom od nekog beduina kupio konja, isplatio mu dogovorenu cijenu, a potom ga uzjahao i krenuo. Međutim, nije daleko odmakao kada je primijetio da zbog mahane konj ne može dalje trčati, pa se s njim vratio nazad i čovjek od koga ga je kupio rekao, uzmi svoga konja nazad, jer je pod mahanom. Ne, neću ga uzeti, vladaru pravovjernih, odgovorio je, jer sam ti ga prodao zdrava i čitava. Na to mu je Omer rekao, odredi koga hoćeš, pa neka u sporu između mene i tebe presudi. Neka onda spor između nas riješi Šurejh ibn el-Haris el-Kindi, rekao je. U redu, pristajem, odgovorio je Omer. Tako su vladar pravovjernih, Omer ibn el-Hattab i vlasnik konja, zamolili Šurejha da on presudi koji je od njih dvojice u pravu. Kada je Šurejh saslušao izjavu beduina, okrenuo se prema Omeru ibn el-Hattabu i upitao ga, vladaru pravovjernih, jesi li konja preuzeo zdrava? Jesam, odgovorio je Omer. Vladaru pravovjernih, rekao je Šurejh, ili zadrži ono što si kupio, ili ga vrati onakvog kakvog si preuzeo. Na to je Omer s divljenjem pogledao u Šurejha i rekao, zar presuda može biti drugačija nego što je ova? Kratko i jasno, istina je istina i pravda je zadovoljena, dodavši još, spremi se, ideš u Kufu, ostavljam te za tamošnjeg kadiju. Šurejh ibn el-Haris, koga je Omer postavio za kadiju Kufe, nije bio nepoznata ličnost u medinskoj zajednici, niti među učenim ljudima i većinom poznatih ashaba i starijih tabijina. Naprotiv, ugledni ljudi, među njima i oni koji su među prvima primili islam, visoko su cijenili Šurejhovu prirodnu nadarenost, izvanrednu bistrinu i pronicljivost, njegove visoke moralne kvalitete i bogato životno iskustvo. Šurejh vodi porijeklo iz Jemena, iz plemena Kindi. Dobar dio svoga života proveo je u džahilijetu. Kada je arapski poluotok obasjalo svjetlo islama i svojim zracima granulo sve do Jemena, Šurejh je bio među prvima koji su se odazvali na poziv istine i povjerovali u Allaha i njegova poslanika. Oni koji su ga od ranije znali i dobro poznavali njegove kvalitete i visoko moralne vrijednosti, nisu mogli prežaliti što mu se nikako ne može pružiti prilika da dođe u Medinu, lično se upozna sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i direktno se napije sa vrela čiste istine, a ne preko posrednika, i to što prije, dok se nije preselilo u društvo odabranih s jedne strane i kako bi se uvrstio u red ashaba, kao što se još ranije uvrstio u red vjernika s druge strane. Međutim, bit će onako kako je suđeno da bude. To što se Omer el Faruku toliko žurilo da pomenutog tabijina postavi na položaj glavnog kadije u jednom od najznačajnijih i najvećih centara mlade islamske države, iako je u to doba bilo još mnogo poznatih drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su svojim znanjem na zemlji sijali poput blistavih zvijezda na nebu. Dani koji su bili pred njim pokazat će da je Omer bio u pravu i da je i to bio jedan od dokaza njegove oštroumnosti i mudre procjene, jer će Šurejh, uprkos burnim događajima koji će ubrzo jedan iza drugog uslijediti, neprekidno, gotovo 60 godina ostati na tom položaju
i dijeliti pravdu među muslimanima. Najbolji dokaz njegove spremnosti i pravednosti je da je njegov položaj potvrđivan 4 puta, od 4 različitih halifa, Omera, Osmana, Alije i Muavije radijallahu anhu. Ne treba zaboraviti da su ga i druge halife iz dinastije Umejjevića bile voljne zadržati na tom položaju i poslije Muavije, da nije poslije postavljanja Hadžadža za namjesnika sam zatražio razrješenje sa pomenutog položaja u 107. godini plodnog života, prepunog slave i čestitih dijela. Historija islamskog prava na svojim stranicama zabilježila je brojne sjajne primjere Šurejhove pravednosti, kao živi dokaz kako se među muslimanima rješavaju sporovi i na djelu provodi Allahov vjerozakon, bez obzira o kome se radilo, običnim masama ili ljudima od moći i utjecaja. I ne samo to, i mnogi drugi izvori prepuni su primjera, dosjetki i mudrih izreka iz bogate životne prakse ovog, po mnogo čemu, rijetkog čovjeka. Tako se pripovijeda da je Alija ibn Ebu Talib radijallahu anhu izgubio oklop koji je mnogo volio i kako ga je ubrzo poslije toga vidio i prepoznao dok ga je na pijaci u Kufi prodavao jedan nemusliman, štićenik u islamskoj državi. Čim ga je ugledao i prepoznao, Alija je prišao vlasniku i rekao: "Ovo je moj oklop. Spao mi je sa kamile noću, tada i tada, na tom i tom mjestu." "Ne, ovo je moj oklop i moje vlasništvo, vladaru pravovjernih," odgovorio je vlasnik, štićenik. "Ne, ovo je moj oklop," odgovorio je Alija, "jer ga nikome nisam ni prodao ni poklonio, pa da bi mogao biti tvoj." Na to je vlasnik, štićenik, odgovorio: "Neka onda između nas spor riješi kadija." "Dobro, pravo imaš," rekao je Alija i dodao: "Hajdemo odmah kod njega." Slučaj je htio da su došli pred kadiju Šurejha. Kada su ušli u sudnicu, Šurejh je Aliji radijallahu anhu rekao: "Govori šta imaš kazati, vladaru pravovjernih." Pa je Alija rekao: "Kod ovoga čovjeka vidio sam i prepoznao svoj oklop, koji mi je spao sa kamile noću tada i tada na tom i tom mjestu. On ga prema tome nije ni kupio, niti dobio na poklon." Potom se Šurejh okrenuo prema vlasniku, štićeniku, i upitao ga: "A šta ti, čovječe, imaš na ovo reći?" Pa je odgovorio: "Oklop je moj i u mojoj ruci, ali ne kažem da vladar pravovjernih laže." Na to se Šurejh okrenuo prema Aliji i rekao: "Vladaru pravovjernih, ni najmanje ne sumnjam da je istina to što kažeš i da je oklop tvoj, ali moraš imati dvojicu svjedoka da potvrde to što tvrdiš." "Imam," rekao je Alija. "Posvjedočit će mi moj oslobođeni rob, Kanber, i moj sin, El Hasan." "Ali, vladaru pravovjernih, nije dozvoljeno da sin bude svjedok svome ocu," rekao je Šurejh. Na to je Alija rekao: "Subhanallah, čovjeku kome je obećan džennet nije dozvoljeno da svjedoči. Zar nisi čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Hasan i Husein bit će prvaci mladića u džennetu?" "Svakako da jesam, vladaru pravovjernih, samo što ja ne prihvaćam svjedočenje sina za svoga oca," odgovorio je Šurejh. Na to se Alija okrenuo prema vlasniku, štićeniku, i rekao mu: "Onda ga uzmi, ja nemam trećeg svjedoka." "Ali ja ću ti, vladaru pravovjernih, posvjedočiti da je oklop tvoj," rekao je vlasnik, štićenik, i dodao: "Bože, Bože, šta sam doživio da vidim da me vladar pravovjernih tuži svome kadiji, a da njegov kadija presudi u moju korist, a na njegovu štetu. Izjavljujem da je vjera koja tako naređuje istinu prava vjera. Svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Kadija, samo da znaš da je oklop doista vlasništvo vladara pravovjernih. Pratio sam vojsku u pohodu na Siffin, gdje je na putu sa njegove sivkaste kamile spao ovaj oklop, pa sam ga uzeo i ponio sa sobom.
Na to mu je Alija radijallahu anhu rekao: sada ti ga, kad sam vidio da si primio islam, poklanjam. I ne samo njega, nego uz njega još i najbolje konja. Nije prošlo dugo poslije ovoga događaja, kada je spomenuti čovjek viđen kako se pod Alijinim vođstvom odvažno bori protiv Haridžija, sve dok nije pao kao šehid. U sjajne primjere Šurejhove dosjetljivosti i pravednosti spada i slučaj izricanja presude protiv svoga sina. Naime, njegov sin mu je jednom prilikom rekao: oče, između mene i nekih ljudi ima jedan spor. Želio bih da me prvo saslušaš o čemu se radi, pa da ih, ako sam ja u pravu, tužim, a ako su oni u pravu, onda nas izmiri. Kada mu je ispričao o čemu se radi, Šurejh je svome sinu rekao: otiđi pa protiv njih podnesi tužbu. Potom je ovaj otišao i pozvao ih na raspravu pred sudijom, pa su pristali. Međutim, kada su došli, Šurejh je spor presudio u njihovu korist, a protiv svoga sina. Pa mu je sin, kada su se vratili kući, rekao: oče, osramotio si me. Tako mi Allaha da te nisam unaprijed upitao šta da radim, ne bi mi bilo krivo i ne bih te sada korio. Na to mu je Šurejh rekao: tako mi Allaha, ti si mi draži nego cijel svijet onakvih kao što su oni. Ali mi je uzvišeni Allah draži od tebe. Nisam htio da ti kažem da je pravda na njihovoj strani, jer sam se bojao da ćeš pokušati sa njima izgladiti spor i možda ih oštetiti. Pripovijeda se da je Šurejhu njegovo dijete kao garanta ponudilo jednog čovjeka koji je to prihvatio. Međutim, čovjek je ubrzo pobjegao od ruke pravde, pa je Šurejh za odbjeglog čovjeka u zatvor pritvorio svoje dijete i lično mu svaki dan u zatvor nosio hranu. Šurejha je s vremena na vrijeme obuzimala sumnja u istinitost onoga što tvrde svjedoci, ali često nije mogao naći načina da odbaci njihovo svjedočenje, jer su ispunjavali sve potrebne uvjete. Zato im je često, prije nego što pristupe svjedočenju i daju svoje izjave, govorio: čujte, Allah vas uputio. Ovome čovjeku ne sudim ja, nego vi i vaše svjedočenje. Moja zaštita od džehennema ste vi. Zato vam je preče da sami sebe od džehennema zaštitite. Možete sada odustati od svjedočenja i vratiti se kući. Ukoliko bi pak insistirali na svjedočenju prema onome za koga bi svjedočili, on bi se okrenuo i rekao: znaj da ću svoj sud izreći na osnovu njihova svjedočenja, iako znam da nisu u pravu. Jer ne želim pravdu dijeliti na osnovu proizvoljnog mišljenja, već na osnovu izjava svjedoka. Zapamti da ti moja presuda ne može učiniti dozvoljenim ono što ti je Allah zabranio. Šurejh je u sudnici često ponavljao: krivac će još koliko sutra vidjeti ko je gubitnik. Onoga ko je učinio nepravdu čeka kazna, a onoga ko je obespravljen pravda. Kunem se Allahom da se nikada niko ničega nije odrekao u ime uzvišenog Allaha, pa da je poslije osjetio da mu to nedostaje. Šurejh ne samo da je bio odan Allahu, njegovu poslaniku i Kur'anu, već je na svakom koraku, gdje god je mogao, drugima davao savjete, bez obzira o kome se radi, o običnim masama ili ljudima od položaja i ugleda. Tako jedan od njih pripovijeda: jednom prilikom čuo me Šurejh kako se žalim šta sam doživio od jednog svog prijatelja, pa mi je prišao, uzeo me za ruku, sklonio me u stranu i rekao: sine brata moga, čuvaj se i ne tuži se ni pred kim, do pred uzvišenim Allahom. Ovaj što si mu se požalio možda ti je prijatelj, a možda i neprijatelj. Ako ti je prijatelj, rastužio si ga, a ako ti je neprijatelj, onda si ga obradovao.
Zatim je nastavio. Vidiš li ove moje oči? Upitao je, pokazavši na jedno od njih i dodao. Tako mi Allaha, ima 15 godina kako njima nisam ni u koga pogledao, niti se upitao ko je i kakav je, niti sam to kome prije rekao, nego evo sada tebi. Zar nisi čuo kako je dobri rob Jakubu alejhiselam rekao? Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim. Zato kada se žališ i svoju bol iznosiš, požali se nasamo pred Allahom, jer niko kao on nije toliko plemeniti sažaljiv pa da ti se odazove i u pomoć prileti. Ugledavši jednoga dana kako jedan čovjek moli nešto drugoga, Šurejh mu je rekao: Sine brata moga, ko drugoga za nešto moli, znaj da mu se sam ponudio da bude rob, jer će ga ukoliko mu uslugu učini, poslušnim robom napraviti. A ukoliko ne učini, oba bijednici ispasti, jedan zbog škrtosti, a drugi zbog poniženja. Zato kada moliš, moli samo Allaha, a kada pomoć tražiš, traži samo od Allaha i dobro zapamti da nema moći ni pomoći bez Allahove pomoći. Pripovijeda se da je jedne godine u Kufi izbila kuga i da je jedan Šurejhov prijatelj iz straha od kuge iz Kufe pobjegao u Nedžef, pa mu je Šurejh napisao pismo u kome mu je između ostalog poručio: Zatim, nije mjesto iz koga si pobjegao krivo što ti se smrt približava i što ti se dani odbrojavaju. Ne zaboravi da je i mjesto u koje si pobjegao dostupno pesnici onoga kome ništa što hoće ne može umaći, niti od njega ko pobjeći, jer i ja i ti smo na tlu istog vladara kome je i Nedžef tako blizu. Pored svega navedenog, Šurejh je bio i izvrstan pjesnik, slatke riječi, prefinjena izraza i širokog opusa. Tako se pripovijeda da je imao oko 10 godina starog dječaka koji se volio mnogo igrati i zabavljati, pa je jednoga dana pobjegao iz mekteba i otišao da gleda kako se igraju psi. Kada se vratio kući, upitao ga je da li je klanjao, pa mu je rekao da nije. Na što je Šurejh zatražio da mu donese pero i komad papira na kome je njegov učitelju napisao: propustio je namaz zato što je otečao psima, u želji da ih podražuje i jedne na druge šljuka. Ujutro će ti donijeti pismo u kome je kao i Mutelemisu napisana presuda. Kada ti dođe, pokušaj ga ukorima odgajati ili lijepim savjetom učitelja mudrog. Ako ga misliš kazniti, neka to onda bude prutom. A ako se ni za 3 dana ne popravi, onda ga pritvori. Znaj da će i mene šta god sa njim uradiš boljeti, jer mi je i pored svega opet srcu drag. Neka se Allah smiluje Omeru i bude zadovoljan s njim, što je uspostavio pravednost Islama na bisernim temeljima čistim poput dragulja i potpuno jasnim, što je muslimanima podario svjetleću baklju, tako da do današnjih dana, zahvaljujući njegovoj oštroumnosti i pravilnom razumijevanju, lakše shvataju Allahove zakone i poslanikov sunnet, zbog čega će se ponositi pred narodima na kijametskom danu. Neka je Allah zadovoljan i sa kadijom Šurejhom, koji je gotovo 60 godina dijelio pravdu među muslimanima, a da za to cijelo vrijeme nikome nije učinio nepravdu, ali ni progledao kroz prste, ne praveći nikakvu razliku između vladara i običnog svijeta.
لك